It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mirikae neshia ye ewo Facebook no so a near DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchire mu ankasa emfa ensomum yensha kasebo semfa mfi ase ewo sikasemu na meka say International Monetary Fund etwaditia ekane say IMF ene omai Ghana etimi akobenkro meka say no eya staff level agreement akoswa Ghana emain ensa eba beka sika 370 million US dollars abeboa ema we mfinsi ama akomakomi ensentem yatimi atua ma oman ni makonkan titru afa sikasem hom na mampanifo akase mu kire bi sem dwuma de betumi abo ma Ghana nso sikasem atimi akona mefita na sikasem nyade a ekonkan ne kra na madwuma we de akwaso akabo parliament mu no ana opanipa no oye mission chief ede ma Ghana woye IMF dwuma de mu no ne den ade opanipa ne den Stephen rudet kasem ana wo kire mi sem oman Ghana na nsem kase no yehuna mane pa yesikasem enkweyi de biada yehu boto no emfa kura mfa hyemu ntim wode ma adwene wa hunu sem oman Ghana nso se ehiamo a de hu behia se ombetumi so yase no mabo na sikasem atimi akonanem na emperifo kase na mu kire mu sem dwuma we de hya ase emfimpim yenu ne edonum yense ma mode ade sika botene 3 billion Ghana US dollars de ma Ghana se yenjem ne yenkoye ne masikasem entimi nkoso na enya ne naso na meka se no ayade am emperifo madasa akobenkroma 370 million US dollars yensa saka be Ghana sikasem etimi akonkanem opanipa no ne din ade rooted Stephen remisem go betu Ghana sikasem etimi je naso de nsem sei edo tudwa Authorities for the strong commitment and ownership of the reforms demonstrated over the past 2 months. At the same time, it's important to say that sustained implementation of the policy and reform agenda remains crucial. This continued commitment is essential to fully restoring macroeconomic stability, achieving long-term debt sustainability, and ultimately creating prosperity for all Ghanaians. Allow me to thank Honorable Minister Foxon, Bank of Ghana Governor Asiama and their teams, as well as the representatives from various government agencies and all the non-government stakeholders that we've met with for very open and constructive. Bank of Ghana Governor Asiama and their teams, as well as the representatives from various government agencies and all the non-government stakeholders that we've met with for very open and constructive engagement during this. Ani a woti ye okopiemom ewo IMF mpanimfo akachi a ono ena ye mission chief ejinamo edema oman Ghana ne den ade Stefane Rudet nene ena woti ye ne kwakra mo no ena oman Ghana osofo no ena hwe sikasem so Dr. Kessel Atuba Forsen and afenso Bank of Ghana Governor Dr. Johnson esema kopiemo ana wo mu kire mu sem ana moto mpanimfo tue nyina se ompese Ghana sikasem etmujane naso na eko nanimu pa ne senti Ghana fo nyina da ene yankwa mo ka biewum nyina ntachi na Ghana sikasem no ensan emra enkwamu biu. The IMF and the key stakeholders that I will personally lead the charge to ensure that these key conditionalities are met to ensure the program is actually on track. This approval will trigger the immediate disbursement of the fifth tranche of 370 million Ghana cedis, bringing the total disbursement since the beginning of the program to about 2.3 billion Ghana cedis. Ladies and gentlemen, reaching a staff level agreement on the fourth review marks a great progress towards building the Ghana we want. On behalf of His Excellency the President, President John Dramani Mahama, I wish to extend our heartfelt appreciation to the people of Ghana for their patience, resilience, and unwavering support. We fully recognize the sacrifices made by every Ghanaian as we work together to restore macroeconomic stability, promote inclusive growth, and secure a brighter future for our nation. We are equally grateful to the IMF mission for their continuous support and professionalism, as well as their constructive engagement throughout the fourth review. We look forward to continue this strong partnership as we advance our economic recovery and reform agenda. DLFM 106.9. Any awoti oswafo no ena hwe oman Ghana sikasem so ne den edonim nyamfo Atuba Forsen.
Yentua Kasiabone so na Ghana Union of Traders association for asoriatia efia kadia hoto a Public Utilities Regulatory Commission for Agyei tumo mu kirema nyina so nti omode atuo yi aka ho no anya ade a ho te Christ ansa eba ne sa na katahye ne proye ene adwuma ho nti no ekoso utility sector honom a ede ohaw ana beba honom na statement General Secretary Edima Union no Alpha Shaban den nsa ehya wo forin so boso meni de toso dunum no mu kirema etuo we de yade ade so akase pa na bebra de tofo ne adwadifo no ntomo kasetia Public Utilities Regulatory Commission for ne say adenti na katahye ne proye ekoso no mu ntimi enka ho asem esan say how bebre na ene wo ho ye ne ma omokra ede bani na eka edaso ni na amanfo bi edidi ewo hono ma ha adwensanso na ye bills a omoje ede Free State Institution so no so na so ameka bebre na eda ade tofo ne so sanso na ye illegal connection na ekoso nso no so mobomode ano mo hwe sa ha no omutimi ka nti Ghana Union of Traders Association for eden sama beto abanyanim so momomode a no mo mpedwumadie bi endi emfafa katahye ene proye ho ene omo wia aban no ejapade ede ye ne omo pen no mo hwe na eba utility ho ne mo betimi ahwe so yie Yanto aka semose enko PM ewa PM atenem na meka sei emofra omonam miensa baako basa emofra no eye basa na meka sei enkrabetodwa ejemze ko PM wa PM antemu akuapem adukrom a eho no makwakwageta emofra yi atimi akum wono mankasa damfo a wanya mfinhia no edunom ne den ede Richard ede nkrante atimi ede nakunom efa 10 Ghana cedis pe ehunti na nka ne kiremu a ebemo wanya mfinhia dunuma ne den ede Richard den oye fa na student ewu JHS ono no anche bi wakotwere BEC yin so hwe bi ewu akuapem ho no ma emofrai atimi nya kukudrom atimi atwe enkrante kwasi bonu beka ne se market atimi da dwede tirimu se ha akuno agye ne nkwa ede afri atiasefo asase so na kopiemu ewu akuapem adukrom a adehye ho no nyina bobra kiremu se na sembe na si some of friend kuma totofe pa miensa mbetumetu anamo wei akumuni mpada na sem wediem eja wadwo epantoma na Ghana Post Service ana afi nso odansini ohun de esi nyina kiremu a eye anano dwade atwa main ofuriso busuma ye wonda taso edu 9 emfimpi mienu ene adienu eye enumum ena beto odwa se mentemo hasika krabi ena so de ye ene sem obi esma bofa mu baako na okota ade ba ye no na aka nsesa eye 10 cedis pe nsesa na aka no onfa mara twintwan na nkra ma emu ayaro sem ya titru mponi sem sa Richard ya mekese ni pe yakuna ade atwena fata asisui na ntokwa no nka ho na ni nyina ne se emra hu se mentema wase koso no na ose ne amemfa me na mfansi wona mtete montem se bebetumi abona ntokwa ekoso no eto atimi atwa ne mperefo ka asem se sabe patafo gye abanti emod ne nasi ho pe na bofam ba akọ se na wonso asemi enkamfa ho eba ne se na kokotako wabagye abosoi ayasa agro okofa nkrante ene aha mre eye Richard na pempem pain na sabe na adwene ho apie na moja enwino no tifo modern sen betumi aso nanso fofi antotem adwara ba meka say de Richard de wafri atiasefo asase so na meka say positive aka say kirem sem wonom sa atumi aka mofra makoma basan ekako jamna no memra atimi ene o madi na meka say adehye mo akuapem adukrom de akwakwaje tebisa mo ho sem enti abane sen nene emofra makoma basan atuma yakukudro atwesekan enkrantew edwo mankasa damfo de asem we de epantoma emoye huhu a okopem akuapem de a ehu ne bra ena ba adehye a wonom go epotem ade ya kase ba wiei yede mu nkyeremo esomo Yantua Kasiabone so na Asante Mampon Traditional Council ye Mampon hinda sebra so ebonso tosumienu ana di omanim e de abeto ye NDC ye amanyoko no mpanifu anim omo Mampon constituency nim se omo 24 hours ye nsem a ye party ni mabunu no ebeka ye no omo momodian na omo mesesa omo no esanse ye party na chitaifo ekoye ye kire kase esanse ye stadwumo a oye Asante ni omo fa ne so no na emeye municipal
principal chief executive eye MCE ewo hono mo mu kire ma nya ade o mani je ho sasantini eba be ye MCE ede ama mampon ana da sebro se bonsu e kire ma asante honom no ko honom mo no mo ye nipa baako sane o metriti sa no metriti obi anti adenti no percent timu eba omuntam de o ye ne de o ma anya ade krakrakrakra nti ye NDC amanyoko no ye mpanifo no ede chopa kese ede amawom ede afa eye nsema mebunu no eka ye se afede omo ntwen no mampani asema obeka no obetimi aka moya party no mpanifo executive wa okasa hu se moya mpanifo mo ne mpanifo amwo ha mo mpanifo damsoro kuma sesa damsoro wonkan minim wo mo chem It's DLFM 106.9. First time the new president Woshia National House of Chiefs standing committee president regional house is 15 inina yakushia plus your president na de okasa hu ni see wo ofa ebuo amamia ko baka se me so na menka hu ni see ni am wo fa se ka che wo hema no wo ma ide sa sabi ntimi modi ni kura aba bontina ko radio sa ko ba bia so mo ko pem da bem se da ma china ma omumfa ni agro okasa eni ya wuti ye mampon hin da sebro se bonsu otosumienu enu achi ana NDC amanyoko na ye na chi taifo omo asante mampo enso de nsem sei etudwa wani bia amaye bia kumso bia amaye bia mesre na na mo sei 106.9. na enya sana na me pa kire enti mensa da mensaye eya chopa me pa mo cho kumso bia amaye mo fa ncheme ente nanu asemu wa isi me fe me Kwadwo boatin ina me kasa wo mu no me ya santini na asema me kan nyese bia me ka ko ne bone so omo fa nsem ne ma no ma ye dufu enti na nada si go se bonsu afre ya tuefo kumso e ba kasa mu ne me kasa me kasa ya santini me free asante mampo beni makura si ni beni akonfo hene efie temisiramo adisema me kan na chopa na me de nam na nanom so kumso bia ko da si go se bonsu ahemfie bia e dia chopa e fa fide so e pa na nada si go se bonsu acho eni ya wuti ye NDC amanyoko no echitaifo ni bi na ndi omode adesrede ene chopa edema eye mamponhe ene timemfo omwo ho nina na ne krakrem na ya Ashanti regional minister Dr. Frank Amoakohe edi tudwa na ochire NDC amanyoko ni mabunu ni se bibi biara omobe ya ebetimi di ohaw edi aba mantem ho no omonhwe no omuntwitwa so. You cannot take the laws into your own hands and do things and expect that you have a cover or a shield from us as leaders. No, because any riot whatsoever goes definitely indirectly at the president. The president will make the appointments and we would work with the appointments that the president make. No one will be allowed to force our hands to choose someone else for the president. The president will make the appointment. We are expecting it soon. You only call for calm and call for support for whoever the president names so that we will be able to, as it were, move the country forward. I have put the security on red alert. And I've told each and everyone, whoever is a party member, that don't go and misbehave and shield or hide behind any party colors. And I've also picked information that others are mobilizing to support aggrieved candidates. Some people want to cry more than they believed and just clad themselves in party paraphernalia and go out there and misbehave as though they are aggrieved party supporters who are misbehaving. Crime knows no color. If you want to take the laws into your own hands, you will make sure that you crack the whip and make sure that you prosecute him. So that should be a benchmark for anyone who has in mind that when the names come, they would want to go out there and then misbehave. That when you are found at the wrong side of the law, definitely don't come to our offices begging. Because if you do that, you are disgracing the president, you are disgracing the party, and you are disgracing Ghana and our democracy. And we are not going to tolerate when it comes to this issue. Eni ya wuti ye Ashanti regional minister Dr. Frank Amoakohene. Yenko so anyira mwe awa Asante matem wodi yenko piemo awo Kumase Meyom. Richard Ofoli Boaten Bodi ade smart tudwa echiremusem. Ukopia Asante mantem aka ne no na ye Garden City na hor mo efe pam fra wese twetwa hor mo ahia no na sinkofodua. Na so nan sen ochiremu a kwatiko ye nipa bi efa so didwa Asante mantem nti Kumase ayatantantan ehore menya konompo bieu wo fa lolo kwan ho ahodo a payment ese nipa fa so na dwadefoi asedwa wo so wonimpo na ho kaka obenuama atani obedi wo no enya sem kuma kram Kumase ma yo kirem sem
ana moto no pese oto 20 o madwadefo ni nyina da eye na watwe mienu pe se wanyi uniama mfiri kwan ho ankotena dwoma nton ade a waso ebe hye pam o de sade tudwa emra oni nsentwefo din kita ho na o kire musem esisi ni paso sabe edwasi wanom na adwadefo yi afiri edwam akwa ho ton niama manche na hwo ahodo na ekoso man Ghana yakwa atempon ene yakwa ho ene enipanya baabi mpo entimi mfa ewo kwa ho eye Richard Ofoli Agyei Boadi kire musem ontumi ntrase eye hwahan saa ni senti eye ene wukwada ede kwei Ofoli so abusuma yende taso dunsia emfempem mienu ni aduonu numui odna besi form eye Kumasi Metropolitan Assembly no babodwumaden aboa ema na watwe mienu ntem se wonnim no amfiri kwa ho pa ankodwam na sa onto bedi kan ai srewa atumi aka ompre won ba bro pa everyday sabe o man ya tede ma akekere o manti o muntumi ntrase mani pa biada emfa mra enhye ne sem wakase akire mu sem onim se de odi bai edinhye engineer so beba enipa bi ba kasa akire mu se asante mantem ene de okopiem pa Kumasi magimpo ebra dwadifo o kire mu se opeso ode mra eye adwuma na boa na dwadifo do mo afiri twam etono ma wakwa ho no eto betumetwa ode nsem sei ede to nsentwefo anim. There's something we are going to do, and that is why I need your support. As for me, I don't like reporting too many things to the police. I don't want the situation whereby we put in place a police team, we go arrest people, and then they go to the police station, they find their own means, and they are back on the street. That would be a waste of time and resources for me. So I have my own democratic military style, which I'll be implementing. When we say leave this space, and you don't leave this space, and I get there, I am not lucky, and my boys are with me. There and then, we'll beat you. There, in the middle of a doom. If you're not lucky, if I'm alone, you'll be lucky. But if I'm there, and my 10 boys are in their pickup with me, with their hips, trust me, we'll beat you. If you don't want to experience that kind of situation, do that which is right and which is lawful. This is Otumfuo City. This is the Asantehene City. This is the Garden City of West Africa. We have to preserve its image. And I am here to work to satisfy the city for Otumfuo. And I want to ensure that this city looks like Otumfuo City. And when we talk to you and we implore on you to adhere to that which we all do and we can all have peace, and you want to let the job become difficult for me, I will let your body feel the difficulty that you are giving to me. So when it gets to that period, please don't sit on your radio station and say that Akwawe or Basa or Ebaha to training and all those things. Aha, I don't know. Richard Boadi Ofoli Agyei ene akire mu sem. Sakobesa dwadifo na mtete kwan no na se omo sha ase omo bromo. Na nsentwerefo be ka se o. Papa yehwe ni mu a o se de mamon ka sa akra. Ne kwakra mu no na Richard Ofoli Agyei Boaten anase Boadi esan akire mu sem. Yanka nkira adehye omo ya nantwie e wasante mantam mu sem. Wonim na onantwie e kwana na masante mantam echese ne e montene so kwa. Omo kina we manso bi anim we omo modawuru ombeku nantwie no adwetwa nam no bi e de ka koma Kumasi Central Prison for se monye na mumfa ntwa manum mani kovitela nso yense beka bi na jade abofufuo su nti no so nantwie yira e wo Kumasi so nam montene ho anko ho ko hwe ne ba bia ko Kumasi Central Prison ba kwana damanfo enu ano so omo pa omo no mafiri se sabi yentime ntina sentiment man nantwie nnam krom basa sa na mofun se de yada be so kwana so de nsem sei e de tuja. There's another thing I want you to help me to drive at. If you're a cattle owner and you have cattle and your cattle stray and they are coming into the vicinity of KMA, they can go to any assembly. That's not my headache. If they are coming into the domain of KMA, be rest assured that from the 1st of May, those cattle will be killed and be given to the Kumasi Central Prison for feeding. And I'm serious about this, especially the areas from the airport leading up to Menchia. I cannot sit here and let visitors get to this beautiful airport. And when they're driving to Menchia, all that they encounter is feces from cattle. This is unacceptable. So if you're a cattle owner, please drum it home. Let them hear this, that from the 1st of May, I'm saying it, put it on the media, I won't say it again. On the 1st of May, we'll start arresting stray cattle that are within the domain of the KMA. I will make sure that once we catch it, it goes to the central prisons. So please help me to get our city to be disciplined. Any awoti ye mayor Edima Kumasi. Ne den Richard Ofoli Agyei Boadi. Nene awoti.
Yentua Kasiabone se na coordinator edema eco conscious citizen awula se wade nsema betuja chese eya niema bone a ekoso ewo man mu eye galamse ya ka chese eho asem de anya asem kito ono de send you describing the cry as environmental tourism a chese se oman no ya mpe bibi anya ebedu baby na chese amane aba oman ni mu na anya asem kito enti aban bomodian no declare state of emergency send ye be ya bibi abetimi akoso ye ede amayen na for in so boso mini de to su dunum ana military for bo amodian ekobubu eya adan a ewo eya abrewa ninkran ewo ya toyefa mantemu a chese nipa bi omo fra man foforo so Nigeria ne aman akeka ho ne Ghana fo bi abeka boma omobo omodian science ase no esisi omo da akobo omo ho adwa ewo honom ende nipa be ye 10,000 ana ewo honom a ye military for bo omodian akobubu adan no etimi echewom ana ewula sewa echirema eya ban bomodia se emre bia wo so mo yesa ne be ye illegal money galamse no ombetimi atwam no bomodia no mo ye no mo ntwam anya saade a ebetimi aseye forest reserve ni na forest reserve aka ne de aban bomodia se geye omo mutu galamse no entimi ense no yentu aka sebon so ye piem wa piem antemu am meka se adwumaku a wanom eye adwuma empemfa so mfa ngombotom a wanom ensha aban ase eye Mavic Global Foundation for Ashase nananma himfo a wonmo go suhum akabom mekire suhum okanta NFN so eye suhum health directorate eboa aye nkyerɛkyerɛ ede emmaya a wonom afi na omo asisuom na ekwa ekyirem sem wonom pese omo de girls club ede ban potem no boa na wonom eye nkyerɛkyerɛ ede fa emprewayin sanye vidogo piemom ewo sumu ne potem a ye emranti wei so musu magadam ani mo front tofenwa so mo bu nsuo bucket ankredu go ma ya sia aja na yinsen pe na ageta amu kyerem ha adwen ye pa ne senti ehu behia pa sesa na motu ekoso pe mo moden ayenhye pa na eso etimi atekram ne ekoye kyerem sem wo mekoso ayenkyerɛkyerɛ akaka mofrai atwom adwen de asiso na boa emafi mprewanyen sen na afisu nubone ahodo nipa bi nom no eto etimi atwam Mavic Foundation for mpanifo kyerem sem efi mre kwa me mekoso ene abatan ahwefo na wom ka biewom ade nkomo a kyerɛkyerɛ emofra titiru ne mayɛ ana afi nso eye adusuafo abom mani akɔ wonom esuban ne obrabo mo bɔ ho titiru efa mprewanyi sen sunsanso bɔne ana afi nso eye nubone nom ɛho daachi sunsanso a ede ba mo abrabo esom na kasamafo ede ma eye ekue nom ne den atem eye Sammy Adwoa okase na okyerɛ mu sem anamoto bɛboa pa mprewanyi sen ahodo ɛkɔso ewo sum okanta ne potemu no eso etimi ate de ba ko a ema nkwala ni bi to school mu ni ade apart from books ni na se for no ade e friend sanitary pad enti ye gidi say if ye betumi a support among other things with sanitary pad ade e betumi I encourage nkwala no ema school ko ani a woti yi ukopie mu ewa dwumaku a edi ada won so eye Mavic Global Foundation no ena ye wonum communications director ne den ade Sammy Bonzi ne ena woti yin ne kwakra mu no ena ohene no agina mum ade ma de hia wonum ewo remasem na boachi yatom azu chimza na mopampani photo no emo ade pasa na ndo makoso ata o machi aboa mentete pa etimi akọ ede ma mebu no na se chena improwanyin sen tu atese ewo man Ghana mu no ya nhwe na se ya mfa ye nan ensi forma bra ye bre nyina no ye mbre ebe ye kwa se ye bre ama ye ndaachi ena ye ndaachi fo no so na sese improwanyin sen eni ndrubone a atu atese ewo man Ghana mu a sese ye fre edru bi a ye fre no se red aba chese wo hwe se na emlante ne mariwani bidi omoho ahyemu a wanhwa daache no bre na ye bre agu ye nya so mfaso bia enti na mese mpanyifo na oma eka ebe mu no se ye besere wo mo se ndru bone na ebeba beba o magane ma ye hu bebe fi no wodo wonan ebesi fom ani a wuti ekopie mu wemu ase no ena ye wonom ehene ne den ede nana boachi yatom ne ena wuti awia ne yagina we so na yagye aboafo nkrato ne ye ka wo se awia eye agyemensem kase po no Enquires Association for to wonom sade afro ka wo se omo yeku a
wonom eta yem papa Charles Kwadwo dwumadi awdo die nyina titiriw efa na nyemoto ana afiri radio station dia daso DLFM 106.9 no echire pa ne senti ekurabu amonone na biso omaganam te wo kodwa prefabu omoprom de ato beka ye ho ne nyina yen foto emfa modo fremperifa ahomatrufo isom 0538 865 393 0538 865 393 sansa me kanfo yes Sunday Sam's concert de amount o me ya dwuma kodi nipa tu kwan ne entewe ne yamra sisia Makwantu ohunsam ayemedadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's concert na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's concert edi Britia webi ebeje wo visa amount. Say United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etchere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's concert ewo Ofanko barrier. Asofan awo Ben Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afe yento akasebo no ne yembonremu ewe nigede kasebo mo naga na sofo a wagidin ye pa eya prophet Nicholas Osayad edin adodo na adinim no eye kum chacha abekasa ede afa eya social commentator Pia Stadium nsembia obekasa ede efa ne ho na ye TikTok video bi obeye na kum chacha kirema eya Pia Stadium USN ni video kire se oni nipa bi abomutirimu po aba social media ne so aba bedidi na tema chese eni entwa ye kra ana osofukum chacha de chopa kese ede akwama Pia Stadium se opane chowa ade bibi ade aye ni bia onfa nche no enya ade a one no ewa asembia na onya na adwimpo se opese one no enya entokwa bia na mpo se oni obi foforo enya entokwa na video na oyeye no ana obe chese ono krampo no ska esen eye Pia Stadium ye obe ebe efie cars ne ahode de ne owo obi chen Pia Stadium ti ade krampo no ana wose onani embre aya Pia Stadium tanya de opese one no enya entokwa bia Mousa Pia Stadium video so awode send me WhatsApp and said ye one nkrofo bi mienu miensa bi aye plan a ase mo ye voice na mudi edi matam na wode send me no apia twaso jaisa me ni woni problem ana me nya ma dwen so se me ni benya problem enti na video a me ye no me di watam so be kase bi a me mani brewa me mani mrew ebi se me nam wo no sabi efa sika fam no me wo bi chen ana fa kas fam no DLFM 106.9 efa esdan fam no me wo bi chen sabi me nam wo no mani mrew but adie bi amoso sadie bi a wo ye na broso no ene ma so fukum chacha me be kan magen eni ya uti ye eye Nicholas Osayad edin adodo na adinim no eye sofukum chacha ana o kire senya de na nibre Pia Stadium da sa na nimbre no so de duabo bia mam o de bi we de wo fie obi amodi akra sa o ka me ho fa se bia na mota abodua pa omodi omobo pa enti o mumra ye be boni dia me de masama no sa o ka ngo fo we no o ma ya de se o de o manye bi sika yenko wie kasebo no Nigeria mam ne yentwapo a na nkra beto de kasebo pono so kire musem okuobi okuani bi ono owo Nigeria mam ne den ametodwa ne mukuani ne noba ya hodo oye no na ntwe eta bewe ese ne pa ne senti ama obesi kua saa afi bakwe ne wa mobra na kapre emontoma ne nya bi emfa hwefie nti kuani atena se akwafa awudro ede apetepete ne noba ye nyina so se beya aboabo ne biada entimi emedi biem na mekase ato yanche masie kire mu am eye fulani herdsman bi atimi agya ne nantwiem aduma kwakọbọ edi awura mu owokuani mfom atimi akwa be ne nabaye ne bi ne fofo anto atama mekaso dwara ba mu a na ntwedi awe echese ne okuani enfudie ne wie ye pe akwageta
Woman nyinada atumi adane atofom set na ba Facebook no so DLFM 106.9 ya de video na gusuntu ba benye benu abra behwe o na ntwe na sam ho se na nkra ne kiremu a na ntwe babura duro no na woman nyinada atimi agu a na ntwe ne wura na kirem se de do de ne sika sem nyina to ape fi se de asie no ne sika nyina na ahye nti ade hye emra no mwa ne yenkotie adwadwe a eye na ntwe ne wura no okopie mla na ne ntwe no awuo no so no esu awodo na adwadwa na wotwa no enie aya It's DLFM 106.9. Sika samasiu Kwadwo wuti esuna awre ho pa na esuna wase de eye den aya amviso wase ya esuna no oten na oba Facebook no so DLFM 106.9 ya de video na to suntu ba benye binu abla behwe pa sikanya sem kumon hwe na ntwe esem honom oh aya rehosem ka ba no papa eyi na lentwe ba kokra yesen but we de kuane no so ntumi enka se wayemfo musuo so abo no ba ye ho ban na wo ye nantwe na pese okodi disabi obi afuom de apese o kire sen da bio na ntinka ye nipa so a na chese na wakum nipa kwa wo wakunu kwa sen wonse Kwadwo eto de bia ye yade a wose ye ndwen hu sum mienu sasei ye fa ni sen wa hu nipa wode na no akọbọ nkuru ma okeka da ntina mwa ya ahia na nti omo ba obo ni fudi e ho ban enti o ho kwan se wo so nya nantwi a koye afu na fu musim nkodidim enti me de akuane de me hu so anya mfom so o de hu so anya ni yo obo mo kokoba ku mienu miensa na wa enkwese Kwadwo ha because e kapa e kana aba no Kwadwo e ka de aba because tie su ne de ka aba aya Sika kokobone de yakwa omanti aka na okwa Fran Prince ni ade a omutumi kwasa manfomfudi asanti we de eye guy pa sani osu inde wadu China ni sa adan sesi ade agine nsem agine nsem sa agime nsem ka se bo no enti ka se bo no ye gina we na nsa na no yankon kamadwen kire ni bi we every piagaba na o kire mesem Ghana man pani John Dramani Muhammad 24 economy jobs na we hen enwuma na we hen obisa Dele kaite na o kire me good afternoon sina ye Joso pam Richard Ahwen o kire me say good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adwoa Agyei Sikapa o se katede mu de pass no man na wan nam DJ Ghana man fidie ni so e o gbetire station why DLFM anes e hona Ghana fo nyina etie kasebo no difro chezo maye mo na adwumade an ye bo sina yeso ya da se pa wensu afri baba mahama oboase na o kire me sem Ghana man pani se amekese de enyam kane abo ni nso bo no kwa na ekosrom ye na se enyanya ne den o ma ye huna mane pa o kire mu a watumi atum 14.7% and 4.02%. Afin so ukoto adwumayefo akatu ma 10% pe Ghana man pani we de adanko da join government pa na ade abai mate Dr. Dambro and o kire o apa usika na o kire me sem day in day out His Excellency John Dramani Mahama egusua ebo adwumaden edi ne bo hye so a Ghana yankoma mfanto yema bekoye mo man asesa pa fi so man na banada ne se ne pa ne sende zi ayekoye ne mu de yema bekoye mo man Ghana so atumi asesa pa senior da se pam Master Planner Junior Kentampo no kire me se galamse de hu o kire se galamse no ekon de tia Ghana man pani John Dramani Mahama ne ani si aban na esi ampo de dum so no mpo de egu man pani ani ma se atwe na to de atram mu a ha adwenye pa ya da se pa senior West Africa Parliament no kire me se Osime God bless our homeland Ghana and make us great and strong.
ohwe live edi free agwa bi kuma apa sina yenso ya da se pa ya da se wensu every blight bu ama na okire mi se ekaba apa no eka papa sika odi ekaba o eka papa no ya se kuma wensu every senior man Charles Mante US man trenso dia eka se boni se Donald Trump betia no and nam US man trenso o chirem said the Fulani mourning his dead cows, forgetting he has inflicted the same pain on the farmer, not justified. Tisikasa na mdi kaka chire wono. O chirem a sa o ha we ya Fulani ono yen nantwe chirem say ye kuni kuane na kuni nantwe nti wonte ya say wo su sa no. Wa ma ya we bia ka kuane ni ma no ba nyina hihima no ho chire ne pa ni senti de asie de eya na mompa. Na say draw. Ode Kofi credit kaka ho asem nti signatures mante chirem say we de draw obi anhye bi pepe pentisinia ya chewa wiai ya da se panso de bia da uma you adman penny Donald Trump enya kasebo ni bitinti ya da se pam wensu ne den de o se den o ye hammer dem na o chire mi say oh what happened to the cows na ya poison no aha o se nche akase enkoma ya pa yenso ya da se pa we poison na mo na kwakodi nti kasebo no ya de asi emusemufuo no maize mebere ntwene se mu de ma yen kofita de ekopie mu the nations MC de ekopie mu e wo Facebook no so akenkanfo nso ye mienu edi ameje so takwade kodwekrom tweba wo de shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsuo mpene mene Adwoa Agyei Sikapa ye so hwan na eba Nana Adwoa Silky Achire mu hima radio mu ya santua Ififi mu hima enti no ne hwan na eba one sexy journalist ana kwame fun ebe wura papa ndem kasa fini kwaso na he and that DLFM 106.9 yeba mu nyina mo enitia adehye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo